Gicajama kiyumirite kliniki-ini ya St Mathews tauni-ini ya Kitengela thutha wa family ya Muiritu mukobaniria kliniki iyo thutha wao kwaga Muiritu wao kwa ihinda ria ciumia 2 uria maracokire gukora mwiri wake mocari-ini ya City na gucoka kumenyithio ria mwisho athiete kliniki-ini iyo mbere ya akuite. Family no nikumithitie ndagitari uria warigitaga Muiritu wao kuona ndaihuritie maratathi oro mothe makuonania no ungikinyirwo kana gwitwo kungiumirwo ndu oro wothe kuria mongereire kuga ati no muhaka ndagitari uyu amatariria uria gwathire na mbere kuona mwari wao ndari ho kumatariria na akakubali kumwadmiti hapa. Alafu amekufa, ameita askari, amepelekwa St Mathews. Mimi nimeenda nikaripoti jana saa 8, nikarudi saa 1 kupeleka spicha, nikaambio mama amuka na ID enda St Mathews. Itharikira-ini ria kliniki ino ya St Mathews, family no nirenda kumenyithio kuria thimu ya Muiritu wao yathire kuona makoretwo makimwetha kwa ihinda ria ciumia 2 na ria mwisho kwaria na mwana wao kwari muthenya wa Jumatatu riria tatawe amuhurire thimu na kumania na hau matire macoka kumunyitia na thimu. Who took the phone that she was communicating? Because hiyo phone ingekuwa on, tumejaribu simu mingi tukimtafuta, simu iko mteja. Wiki 2 mtoto hajapatikana. Mwenaini wake ndagitari Kivuva augite Muiritu ucio ari hatikaini agithie thibitari-ini iyo kuria ongereire kuga ati ni ageriria kumuria no angikinyira wa family yao inde Muiritu uyu ndaigana kumutariria na hari gwitetera gwake akiuga akoretwo agitabania uruti wa nda kuria iritu aciari ao makimenyaga kana andu ao. No, when they come with their relatives, we don't do this one without no consent with anybody. Yes. So you get consent from we know the consent from the parent and from the client herself. Riu family no ni urite uthuthuria bara nginya utafanio kuona matirakurana kiria kioragire mwana wao kuria mihang'o ya kuruta mwiri mocari-ini ya City nginyagia Kitengela no irathie na mbere. Giribotera Kameme TV, rito yakwa ni Wanjiru wa Foro.